ukomparinze nabo twarwanaga na za division ziri armed zifite ibikoresho bihagije zifite support y'intera hamwe nyinshi ukaba ufite abasirikare batarenze 1000 ariko n'umusirikare uhambaye w'u Rwanda umwe mu bajenerali b'ibihangange n'ibigwi ntagereranwa ucigatiye insinzi nyinshi zishoboka. Ndi umunyarwanda wavutse kwa ababyeyi b'abanyarwanda ari impunzi bahungiye mu gihugu cya Uganda. Ni General Fred Ibingira inkotanyi cyane. Iyo operation twayikoze neza irarangira biba ngombwa ko nanone RPF ifata icyemezo. Kwanza reka mpera ngaha. Wewe sio mwanachama cha RPF. Tumeelewana? Na utarudi kwenye shule uende kujifunza. Tumeelewana? Sisi tunawapigania Wanyarwanda ujumla. Numugabo usobanukiye cyitwa ishyamba n'urugamba muri rusange warwanye intambara nyinshi cyane uhereye ko yarwanye muri NRA ari ruhande rwa General Yoweri Kaguta Museveni babohora Uganda ukageza ko yarwanye muri RPA ari ruhande rwa General Major Paul Kagame urugamba rwo kubohora u Rwanda no guhagarika genocide yakorewe abatutsi. 90 nkuko mubizi mwese hamwe n'abagenzi bacu dufatanyije n'abayobozi bacu batuyoboye nibwo twatashye duteye kugira ngo twibohore. Ubwe yiyita Liberata kandi koko ni mu gihe kuko amateka n'ibigwa afite haba mu gisirikare cya Uganda ndetse n'icyo Rwanda birabimwemerera. Kuri je as Liberata ni ikintu mbona gikomeye. General Fred Ibingira birashoboka ko atari ubwa mbere wumvise izina kuko ryabaye kimenya bose ndetse benshi bakunda kumugarukaho baba barwananye nawe ndetse n'abaturage basanzwe kuko n'umwe mu bagabo bazi kuganira cyane. Iyo gusobanurira iby'urugamba n'imirwanire uhita wumva neza ko ipeti rya General risumba yandi yose mu gisirikare cy'u Rwanda ritatse ku ntuguze ataritoraguye ahubwo ko yarikoreye. Tukigera hano ngira ngo muri 1992 muribuka igitero cyo twakoze kikaza Ruhengeri kikaza hano Base abanyarwanda bakunze kucyita Ruwiti. Cyo gitero cyari cyo guha message government y'abajenosideri cyo gihe nanone. Ariko se mu byukuri General Fred Ibingira ni muntu ki? Uretse kuba ari umusirikare wayoboye ingabo z'u Rwanda muri operation z'agatangaza zamugejeje ku nsinzi zihambaye n'inshingano zitandukanye yagiye ahabwa muri guverinoma, ni iki kindi umuziho? Ubuzima bwe bwite nyuma y'igisirikare waba bumeze bute? Akunda iki, yanga iki, abaye hate muri rusange? Iby'umuryango wese byo hari na kimwe wigeze ubyumvaho? Ibyo byose rero n'ibindi utigeze wumvisha amatwi yawe na rimwe kuri General Ibingira ugiye kubyumvira muri iki kiganiro. Guhaye ikaze. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Sema kwamba mimi napigania ukabila. Na kusema mimi napigana kesho kuwa Mhutu. Na kusema mimi napigana kesho kutoa Mtwa. Wewe sio mwanachama cha RPF. Tumeelewana? Na utarudi kwenye shule uende kujifunza. Tumeelewana? Sisi tunawapigania Wanyarwanda ujumla. Mu gutegura iki kiganiro nifashishije igitabo cyanditswe na nyakwigendera retired Captain Ndahiro Logan yise Inzira y'inzitane yo kwibohora kw'Abanyarwanda. Igitabo yanditse ku rugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika genocide, urugamba yanarwanye. Nifashishije kandi inkuru ya Katy Press yanditswe kuri General Ibingira tariki ya 12 z'ukwa mbere 2018 ubwo yaramaze guhabwa ipeti rya General. Ubundi General Fred Ibingira ni umugabo wavutse mu mwaka w'1964 avuga ku babyeyi b'Abanyarwanda bari barahungiye mu gihugu cya Uganda nkuko nawe yabigarutseho kenshi. Ndi umunyarwanda wavutse kwa ababyeyi b'Abanyarwanda ari impunzi bahungiye mu gihugu cya Uganda. Navutse muri 1964 mvukira mu gihugu cya Uganda. Ubu ni umugabo w'imyaka 58 y'amavuko. General Ibingira yavukiye ndetse akurira mu gihugu cya Uganda ndetse ahiga amashuri ye ayisumbuye yayize mu ishuri rya Gisozi Senior Secondary School. Uyu zimwe mu nyandiko zimugarukaho zivuga ko ari umwe mu Banyarwanda bafashije Yoweri Kaguta Museveni kurwana intambara yo kubohora Uganda izwi ku izina rya Uganda Bush War. Nawe arabyivugira. Mbatwereka nubwo turi muri NRA
ariko dufite mission ikomeye kurutaho ngaho, katwereka ko iri ari liberation ya mbere, ariko dufite the main liberation ireba igihugu cyacu. Liberation ya mbere yavugaga rwari urugamba rwo kubohora Uganda. Nyuma yo gusoza intambara yo kubohora Uganda, Fred Bingira yakomeje n'ubundi kuguma mu gisirikare cya Uganda. Mu mwaka w'1987 yazamuwe mu mapeti ashyirwa mu rwego rw'aba ofisiye ndetse ahabwa inshingano zo kuyobora platoon. Platoon ibigizwe n'abasirikare bari hagati ya 20 na 50. Nibyarangiriye aho mu gisirikare cya Uganda yakomeje kuzamuka ku buryo mu mwaka w'1988 yazamutse mu ntera akagirwa umuyobozi wa kompanyi. Kompanyi yo ibifite hagati y'abasirikare 80 na 250. Nkaho ibyo bidahagije, mu mwaka w'1989 General Fred Bingira yarongera arazamuka ashyirwa ku rwego rwo kuba umuyobozi wungirije wa batayo ya 7 mu ngabo za Uganda. Kandi ubwo ni nako yakomezaga kurwana intambara zitandukanye zarimo guhangana n'inyeshyamba z'aba Acholi zarwanyaga ubutegetsi bwa Museveni mu majyaruguru ya Uganda. Rero mu myaka ine kuva mu 1986 kugeza mu 1990 General Fred Bingira yazamutse mu mapeti arwana intambara zitabarika mu mutaka w'igisirikare cya Uganda. Ibintu byamuhinduye ubu nararibonye ntagereranwa. Yaragiye no kwifashisha mu rugamba rwo kubohora u Rwanda, kuko uyu Fred Bingira yari umwe mu bagombaga kurema umutwe wa RPA Inkotanyi wari ufite intego yo kuzabohora u Rwanda rukava mu mitegekere mibi yategekaga abanyarwanda mu itotezwa n'ikandamizwa rihambaye. Uyu mutwe wa RPA Inkotanyi mu buryo amateka azi neza kandi atazigera yibagirwa, wateguwe ndetse unaremwa n'abagabo b'ibihangange baremye umushinga karahabutaka wo kuzabohora u Rwanda. Abo ni abagabo b'abavandimwe, bakaba inshuti magara ndetse n'abasangirangendo, abasirikare bakataraboneka ndetse b'abanyabigwi barwanya intambara nyinshi umwe iruhande rw'undi, aribo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na General Major Fred Gisa Rwigema, intwari y'u Rwanda mu cyiciro cya mbere cy'imanzi. Mvuze ko aribo bashinze uyu mutwe sinaba mbeshye, kuko benshi mu bari bawugize aba nibo babinjije mu gisirikare bashaka ko bazavamo abasirikare bakarishye bazarwana urugamba rwo kubohora u Rwanda. Ibyo rwose ni ingingo itagibwaho impaka. Uyu mutwe rero wa RPA Inkotanyi wari ishami rya RPF Inkotanyi, umuryango wagiyeho mu kwezi kwa 12 ku 1987 kugira ngo ukemure ibibazo u Rwanda rwari rufite. Uko niko General Fred Bingira n'ubunararibonye bwe nawe yihuje n'abandi banyarwanda maze gutanga umusanzu we wo ku rugamba rwo kubohora u Rwanda rwatangiye tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mu 1990. Kuva urugamba rutangiye mu kwezi kwa 10 mu 1990, Fred Bingira yarugize mu ruhare mu buryo bweruye kuko ari umwe mu bagiye bayobora batayo zitandukanye. Kuko nk'ubwo mu gitero gihambaye kandi cy'amateka cyakozwe n'ingabo za RPA Inkotanyi ku itariki ya 31 z'ukwa mbere mu 1991 kigahahamura leta ya Habyarimana n'ingabo ze, kikaza no gufunguza gereza ya Ruhengeri. Fred Bingira yarayoboye batayo yiswe ya 4 yahawe inshingano zo guhangana n'ikigo cya gisirikare cya Muhoza cy'ingabo za leta cyari mu nzira ijya kuri gereza ya Ruhengeri. Ibi umugaba mukuru w'ingabo za RPA Inkotanyi General Major Paul Kagame yabikoze kugira ngo abasirikare ba leta bari mu kigo cya Muhoza batabangamira batayo ya 17 yari yobowe na komanda Marigenya Fred, yari ifite inshingano nyamukuru yo kubohora gereza ya Ruhengeri. Kandi koko niko byagenze, kuko Fred Bingira n'abasirikare yarayoboye bakubise ingabo za FARI zari mu kigo cya gisirikare cya Muhoza ziracanganyukirwa, zirukanka kibuno mpamaguru zirahunga, maze batayo ya 17 irahita ndetse birangira gereza ya Ruhengeri ifunguwe ndetse afungurwa n'imfungwa zigera ku 1600 zari zifungiyemo. Nyuma y'iki gitero rero Fred Bingira yakomeje kuyobora ingabo mu bitero bitandukanye bya RPA Inkotanyi, kuko nyuma y'iki gitero umugaba mukuru w'ingabo wa RPA Inkotanyi, ndavuga nyine General Major Paul Kagame, yahaye Fred Bingira kuyobora batayo ya Mike Mobile Force. Iyi Mike Mobile Force ni batayo yashyizweho nyuma yo guhurizwamo batayo ntoya zitandukanye zigakora batayo imwe nini. Nyuma yo guhuza izo batayo, umugaba mukuru w'ingabo yazihaye amabwiriza yo gutangiza ibitero byiswe byo mu Kagera
hari mu kwezi kwa gatanu mu 1991. Kila mmoja wenu azingatie jambo la siasa ambalo limetufanya sisi tukamate silaha tupigane. Ibi ni ibitero umugaba mukuru w'ingabo yohereje Mike Mobile Force ya Fred Bingira na Bravo Mobile Force yari yowe na komanda Musisi Kugaya. Aha mu Kagera n'ibice by'Umutara, inkotanyi za RPF zari zimaze kugira imbaraga zihagije maze zishushubikanya ingabo za leta FARI karahava. Nyuma yo gusoza ibitero byo mu Kagera, inkotanyi za RPF zakomereje mu bitero byiswe ibyo gufata gasantimetero kuva mu kwezi kwa karindwi mu 1991 kugeza mu kwa gatanu mu 1992. Ibi ni bimwe mu bitero bihambaye byakozwe n'inkotanyi, aho umugaba mukuru w'ingabo wazo General Major Paul Kagame yabiyoboreye ahantu hitwa Gikoba. Ubu hamaze kwa ahantu hasurwa na ba mukerarugendo kuko ariho hantu hambere yubatse indake ku butaka bw'u Rwanda. Iyi ntambara yiswe ya gasantimetero Fred Bingira nayo yarayirwanye, aho mu 1992 ariwe wari umuyobozi wungirije w'ibitero mu gice cy'Umutara, Deputy Operational Commander in Mutara Sector. Iyi ntambara yiswe ya gasantimetero zayigarukaho mu biganiro byacu bitaha kuko nayo ni y'amateka yihariye, aho inkotanyi zigarura ibirindiro bya FARI bigera ku 9. Inkotanyi zayirwanye n'ubu ziracyayirahira kuko yari yakataraboneka. Ingabo z'u Rwanda z'icyo gihe zitwaga FARI zarwanye intambara, zari ziyobowe na General Major Nsabimana Deo Gracias alias Castar, wari wungirijwe na General Marcel Gatsinzi wari ufite ipeti rya colonel icyo gihe. Aba bombi nabo nzabagarukaho vuba bidatinze kuko nagiye mbona ubusabe bwanyu mudusaba ko twabagarukaho. Ibice byiswe by'agasantimetero bimaze kwigarurirwa, noneho ku mabwiriza ya FANDPC izina bahaga Perezida Kagame ku rugamba, hahise hatangizwa ibitero byiswe byo kwigarurira bimwe mu bice bya Byumba, aho mu kwa gatandatu mu 1992 ingabo za RPA inkotanyi zafashe ibyo bice bya Byumba byarimo no ku Murindi, ahiswe ku Murindi w'Intwari, aho nubundi FANDPC yese ashinga ibirindiro bye bikuru arahatura. Aha ku Murindi habaye ibirindiro bikuru bya RPA n'ibiro bikuru bya RPF inkotanyi icyarimwe kugeza u Rwanda rubohowe burundu mu 1994. Rero ku Murindi hamaze gufatwa, umugaba mukuru w'ingabo za RPA inkotanyi General Major Paul Kagame yahise ahuza batayo ntoya zari zihari kandi ari nyinshi, azivanamo za batayo 8 nini zari zifite ubushobozi bwo kurwana intambara zikayitsinda. Icyo gihe Fred Bingira wari umaze kugera ku ipeti rya Lieutenant Colonel yisabwa kuyobora batayo y'157, aho yari yungirijwe na Lieutenant Colonel Eric Murokore. Fred Bingira rero yayoboye batayo y'157 kugeza ubwo jenoside yakorerwaga abatutsi yatangiraga gushyirwa mu bikorwa, aho yahawe amabwiriza yo kwinjira mu rugamba rwo guhagarika jenoside yari irimo ikorerwa abatutsi. Ibyo byabaye nyuma y'aho indege y'uwari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana ihanukiye ku itariki ya 6 z'ukwa kane mu 1994, maze leta y'abajenosideri igahita ibigira impamvu yo gushyira mu bikorwa umugambi wa jenoside wo gutsemba abatutsi bose guhera ku mwana kugeza ku musaza. Aha Ibingira arasobanura uko we na bagenzi be bamenye iby'urupfu rwa Habyarimana. Kikumva twumva ngo Habyarimana arapfuye, abatutsi batangiye kwicwa. Iki ari kwibazwa aho ngaho ariko kwibazaga ariko se kuki Habyarimana apfa abatutsi bakicwa. Iyi si plan yakozwe yo kwica abatutsi. Gusa ibyo ntibyari kwihanganirwa na gato n'inkotanyi. Ubwo rero nibwo umugaba w'ingabo tariki ya 7 z'ukwa kane mu 1994 mu gihe jenoside yatangiraga yese asaba impande zose bireba gukora ibishoboka byose bagahagarika ubwo bwicanyi bwarimo bwibasira abatutsi, ariko ntibamwumva. Yandikiye telegram General Romeo Dallaire wayoboraga ingabo z'umuryango w'abibumbye abimusaba ndetse anamubwira kuvugana na FARI ibyo bintu bigahagarara, bitaba ibyo akabyikorera. Nyuma y'amasaha menshi yinginga ngo ubwo bwicanyi buhagarare, ariko ingabo za leta FARI ntizimwumve. FANDPC yasigaranye amahitamo amwe yonyine, ariyo yo guha amabwiriza abasirikare be bagahagarika iyo jenoside.
ni amabwiriza yatanze tariki ya 8 z'ukwezi kwa kane mu 1994 ubwo yari ahitwa Imiyove. Rero imwe muri batayo zahawe amabwiriza yari 157 yari iyobowe na mwenyewe Afande Fred Bingira. Itariki rero 8 nibwo Commander in Chief Afande PC tariki 8 z'ukwezi kwa kane nibwo yatanze go ahead. Iyo batayo rero ku itariki ya 8 z'ukwa kane mu 1994 yagurutse ahitwa Itabagwe aho yari iri, uwo ni mu karere ka Nyagatare. Yanyuze ahitwa Cyabayaga na Rwangingo, gusa irinda gushotora ikigo cya gisirikare cya Gabiro. Itunguka Kabarore irakomeza igera ahitwa Kiziguro aho yahuriye na batayo ya 7 yari yobowe na Colonel William Bakire. Izi batayo zombi zahise zifatanya urugamba maze zisunika ingabo za leta FARI ku muvuduko uri hejuru, maze FARI irashushubikanywa koko irahunga. Ku buryo izi batayo zafashe umujyi wa Kayonza tariki ya 16 z'ukwa kane mu 1994. Izi batayo kandi kuzarwanaga niko n'abasirikare bazo babaga barokora abatutsi babaga bataricwa, zigerageza kuvura no kwita ku babaga bakomeretse, zibaha ubuvuzi bw'ibanze, zibashakira ibyo kurya, ibyo kunywa, zikanabacungira umutekano. Izi batayo 157 n'iya 7 zatandukanye Kayonza, maze Fred Bingira na batayo 157 yarayoboye zerekeza Kibungo, mu gihe Bagire na batayo ye ya 7 berekeje inzira igana i Kigali. General Fred Bingira ayoboye batayo 157 yerekeje mu muhanda ugana ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania ku Rusumo, abikora ku muvuduko uri hejuru. Abahungu be nabo banyanyagiye mu bice bya Kibungo, bahabye intera hamwe n'ingabo za leta FARI zirumirwa, maze iyi batayo yigarurira umupaka wa Rusumo ku itariki ya 30 z'ukwa kane mu 1994. Hagati aho mu mibare y'umugaba mukuru w'ingabo wa RPA Inkotanyi General Major Paul Kagame yo kuzenguruka umujyi wa Kigali nawo wari urimo beramo intambara, Fred Bingira yahise ahabwa amabwiriza yo kuva muri Kibungo akerekeza mu bice by'amajyepfo y'igihugu, aho ku muvuduko uhambaye yahise haguruka muri ibyo bice yerekeza mu bice by'akarere ka Bugesera, ariko anyuze mu bindi bice by'icyahoze ari perefegitura ya Kibungo. Ubwo rero mu kwezi kwa gatanu mu 1994 General Fred Bingira n'abasore b'Inkotanyi yarayoboye muri batayo 157 mu mabwiriza ya Afande PC berekeje mu bice bya Kibungo birimo Sake na Rukumberi, batabara abatutsi baho bake bari basigaye bataricwa, akomereza mu bice byari muri perefegitura ya Kigali ngari muri mu karere ka Bugesera, aho ku itariki ya 15 z'ukwa gatanu mu 1994 iyi batayo yafashe umujyi wa Nyamata, akurikiza ibindi bice birimo za Gashora, ikigo cya gisirikare cya Gakora, akomeza gana mu majyepfo afata ibice birimo Ngenda ahitwa Ruhuha, aragenda agera ku kiraro cya Rwabusoro cyatandukanyaga perefegitura ya Butare na Kigali ngari. Uyu munsi iki kiraro gitandukanye y'Uburasirazuba n'iy'Amajyepfo. Ibi byose yabikoraga ku mabwiriza y'umujenerali w'agatangaza wari uyoboye Inkotanyi Kendaramba, ndavuga Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame cyangwa se Afande PC. N'ubundi ku mabwiriza ya Afande PC, General Fred Bingira yambutse ikiraro cya Rwabusoro muri tekinike zihambaye, kuko cyari cyamaze gusenywa n'ingabo za FARI zitashakaga ko Inkotanyi zinjira muri Butare. Ingabo zo muri batayo 157 ya Ibingira zaracyambutse zikomeza guhabya FARI, nayo iracanganyikirwa y'uri cyo gukora ifumya mirahunga. Ubwo rero Ibingira n'abahungu yarayoboye ku mabwiriza ya General Major Paul Kagame nabo ari bagiye kwigarura ibice bya Butare kakahava. N'ubundi bihuse cyane bafashe ibice bitandukanye birimo Busoro, Nyamiyaga, Kinazi n'ibindi bice by'amayaga, kugeza ubwo ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatanu mu 1994 bigaruriraga umujyi wose wa Nyanza. Nka ibyo bidahagije, ku muvuduko uhambaye Fred Bingira na batayo y'157 barihuse cyane ku buryo ku munsi wakurikiyeho wa tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatanu mu 1994 bafashe umujyi wa Ruhango. Aha ni abasore bo muri iyi batayo 157 bafatanije nabo muri batayo ya 59 n'101, maze umuvuduko udasanzwe bakora imwe muri operasiyo z'agatangaza zaranze urugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, ariyo yo kurokora abatutsi bari Kabgayi.
ni operasiyo yakozwe ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1994. harokorwa abatutsi bagera ku 30,000 bose bari bagiye kwicwa n'intera hamwe zari zamye inkotanyi ziri kubasatira zagira ngo zibice zite zinahunga. Gusa n'ibyabahiriye kuko mu kanya nk'ako guhumbya inkotanyi zihuta bitavugwa zahise zibatungura maze intera hamwe zikwira imishwaro abatutsi barokorwa gutyo. N'ubu abarokokeye Kabgayi gusobanura uko barokowe biba byihariye kwabyo. Benshi n'ubu inkuru bayibara amarira babunga mu maso bashima inkotanyi zakoze iyo operasiyo. Nanone kandi mu buryo bwihariye ku mabwiriza adasanzwe ya Perezida Kagame wari umugabo w'ingabo wa RPA inkotanyi. Iyi batayo y'157 yari yowe na Fred Bingira niyo yanigarira umujyi wa Butare tariki ya 3 z'ukwezi kwa karindwi mu 1994. Ibyo gufata Butare byihuse byatewe nuko abafaransa bari baragerageje gutera ubwoba Perezida Kagame bamubwira ko atagomba gufata Butare ngo nabigerageza azahura n'ibibazo ndetse ko we n'abasirikare be bose bazicwa bagashira. Bazanira telegram bambwira ngo bumvise ko hari abantu bariho bagana Huye kandi hariyo ibitangaza, abantu b'ibitangaza. Wahe n'abandi nyine bavuye muri ibyo bihugu bikomeye barekereje bari hakurya za Bukavu n'ahandi. None tudahagarika komeza kugenda ngo turashira baratumaraho. Harika nk'umujenerali wa nyawe koko utavugirwamo wari umaze no gufata ibice binini by'igihugu ngo yaramwitegereje aramureba arangije aramubaza ati atari ko se ibyo uvuga urabizi? Ndabizi ahubwo niho ugomba kuba utazi ibyo uvuga. Ati icyo mbivugira ati si yose yahuruye ati ibintu biri hariya bibategereje ati ntawe uri busigare muri bo. Ndamubaza ntari ko ibyo uvuga uravuga abantu nkanjye bava amaraso nkanjye cyangwa n'abaturutse ahandi tutazi? Mu gisa no kubemeza koko kari ubushobozi ntagereranwa aho kubihagarika ahubwo yahise bikorera icyo aha mabwiriza abasore be maze byanyabyo batayo 157 irigaragaza koko. Ariko kubera ibi umbwiye nicyo ngiye kubikorera. Abantu bagiye kujyayo ubu ugenda ubwira abo ngabo bavuga ko bari butumare ko tuje. Ubwira abasirikare icyo gihe hamesege nabo muhaguruke mugende murwane aho muri Huye uwo muhasanga uri bahagarike ntimubaze murwane. Ku muvuduko uhambaye iyi batayo yafashe umujyi wa Butare nta mpaka. Mu gufata uyu mujyi iyi batayo yanataye murambusha abasirikare b'abafaransa bari muri operation Turquoise bari barenze imbibi zabo za zone Turquoise binjiye mu bice byagenzurwaga n'inkotanyi. Basanga ariko bose banavuga ni n'abanyabwoba barabeshya. Basanga roadblock mu nzira yavaga Huye ubu ngubu ijya Gikongoro kera. Abantu basirikare bacu barabahagarika abo ngabo bagezeyo nyine. Abandi bashaka kuvamo bashaka kurwana ariko mugenzi wabo arura hagiye kubona abona konvoy y'amamodoka yabo yose iri murambushe y'abasirikare bacu barerede kubarasa. Abasirikare b'abafaransa mu gutungurwa kwinshi batunguwe no kwisanga murambushe ingabo za RPA inkotanyi. Barangije baramanjirirwa babura yo bacira nayo bamira barumirwa bategereza icyo bari bagiye gukorerwa. Ibi General James Kabarebe arabyibuka neza ko byagenze. Minota 20 gusa intambara kompanyi y'abafaransa ifashwe afare no watanze order ati ntumbareka bagende bahe imbunda zabo biruke bagende.
urugamba rwo guhagarika jenoside rumaze kurangira burundu, igihugu cyatangiye urundi rugamba rukomeye rwo kwiyubaka. Muri urwo rugamba rero narwo Fred Ibingira yarukozemo byinshi, aho yabaye mu myanya myinshi yo kuyobora ingabo, kuko nk'ubwo mu 1994 yahise ayobora brigade y'ingabo z'u Rwanda ya 301. Mu mwaka wa 1998 yaje noneho guhabwa kuyobora brigade y'ingabo z'u Rwanda ya 402. Nyuma yaho kuva mwaka wa 2003 kugeza muri 2010, General Fred Ibingira yayoboraga ingabo z'u Rwanda zo muri division ya mbere, ubwo nizo mu mujyi wa Kigali n'intara y'Uburasirazuba. Uyu ni umwanya yavuyeho agirwa umugaba mukuru w'inkeragutabara. Umwanya wabayeho kugeza muri 2018, aza kongera kuwusubizwaho muri 2019 kugeza ejo bundi muri 2021 ubwo yasimburwaga. Rero nkuko nakubwiye, kuva muri Uganda no mu Rwanda, General Fred Ibingira yarwanye intambara nyinshi, bituma bumwe mu basirikare b'Abanyarwanda bacigata intsinzi nyinshi bakazikozaho ibiganza byabo, maze nawe bimuha ibigwi n'amateka ntagereranwa, anamwemerera kwambara imidari myinshi yiyongera ku ipeti ry'agatangaza rya generali, ipeti ryifuzwa na benshi, ribona umugabo rigasiba undi, ndetse uretse n'abasirikare n'abasivili ubwabo bararyumva bakarikomera amashyi. Fred Ibingira rero umujenerali utamirijwe imidari itandukanye, irimo kubohora u Rwanda, wo guhagarika jenoside, division itandukanye irimo witwa Foreign Campaign Medal, Presidential Inauguration Medal n'indi itandukanye. Iyi yose ni ikimenyetso cy'umusirikare yabaye we, ndetse amapeti yose yaciyemo, irya nyuma ari ryo generali yarihawe n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, ndavuga nyakubahwa Perezida Paul Kagame, hari mu kwezi kwa mbere muri 2018. Mu bundi buzima bwe bwite, General Fred Ibingira yashakanye na Munganyinka Marie Claire, bakaba barabyaranye abana 3. Ikindi ntasoza ikiganiro ntakubwiye kuri General Fred Ibingira, nuko aherutse kumvikana mu itangazamakuru mu kwezi kwa kane mu mwaka ushize wa 2021, aho yavuzwe cyane nyuma yo gufatwa agafungwa kubera kurenga ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ibinyamakuru bya IGE.com ndetse na The New Times mu kwezi kwa kane 2021 byatangaje amakuru avuga ko General Ibingira yatawe muri yombi tariki ya 7 Mata 2021, nyuma yaho bigaragariye ko yakoresheje umuhango wo gusaba mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye, umurenge wa Ngoma, iminsi 3 mbere y'uko afatwa bahwa perezida. Se wenyine wafunzwe kuko hanafashwe Retired General Charles Muhire wasezerewe mu ngabo muri 2014. Uyu we yatawe muri yombi tariki ya 24 Mata ahitwa Pegasus Resort Inn kwirebero mu karere ka Kicukiro. Abivuga ko we n'abandi bantu 33 bari barimo kuhanywera inzoga barenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Hashize iminsi mike tariki ya 27 Mata, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yemeye ko abagabo bafunze. Aha yabyitangazamakuru ati, nukuri ko aba generali bombi batawe muri yombi ku bikorwa bifitanye isano n'imyitwarire mibi. Icyo gihe yashimangiye ko ifungwa ryabo ryaturutse ku kuba bararenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19, mu gihe RTF isaba abasirikare bayo kuba intangarugero mu kubahiriza amabwiriza aba yashyizweho. Icyo gihe Brigadier General Rwivanga yavuze ko aba basirikare bakuru bombi ibyo bakoze ari ibikorwa by'imyitwarire mibi bihanirwa n'amategeko y'imbere muri RTF, bityo inzego zibifitiye ububasha bizagena igihe bagomba kumara bafunzwe. Ngayo nguko ngibyo iby'ubuzima bwa General Fred Ibingira, umusirikare w'agatangaza n'ibigwi ntagereranwa mu ngabo z'u Rwanda, aho twibanze cyane ku ntambara nyinshi yarwanye mu buzima bwe bwose. Ni byinshi twavuga kuri uyu mujenerali, ariko munyemerere mpiniraha nawe utaha. Imana ibarinde.